oras. Selamat pagi Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malasuhur bani sogoton, bo isi sehanami usena syamar hiterigapan siganu pari. Pai majalo hita hatani nebata martonggo hita. Terima kasih apa puji-pujian mai sombah kun hurnami hubamu Tuhan. Bani panorang sogoton, ijalon hanami haguluhan na humbamu. Buhay nami puho ibagas na jorgit sehat, malas uhur ibagas na lau mamuka parguluhan nami. Marhiti hatamu pe mangelek kanami hubamu. Ase torangi hampur apa pikiran nami tongtong. Ase ibagas pangarapan na mangguluh kanami. Laho manaksihon habujuronmu, terlebih manaksihon pagkahulongimu huban nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jala manamerap pakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marian bani panorang sogoton nabo isi sehanami marhite rigapan sigano pare batta sadarion ari Rabu tanggal 10 November 2020 sada aimana tersurat Bani Lahoan 20 ayat 24 nama katahon tapi seng pala harga huhira hosahku asal maboy hupa ujung lakahku apa horja nadop hujalo humbani Tuhan Yesus ay mana manaksihon ambilan nama dear pasal idop niuhurni naibata. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus dema pasti tene ahape nani horja honta pasti do adong resikoni jana haganupan resiko nedopa konhita ibagas parguluhan ta sigano pari sipata boy doai mengganggu pikiranta boy mengganggu uhurta jana boy humani mengganggu caratta laho maparayak sonai age makurjahon horjata siganu pari terlebih maai tene ibagas na laho makurjahon harusuni nebata marhite hatani nebata bata bani panorang sogoton ipasingat hubata bahasa itonga-tongani tantangan sonai age bagal ni masalah sido pakonon ni Apostel Paulus adong sada panotap bani bahasa ibagas sa ganupan naman dopakon parsolan na borat ibagas parguluhan ni Apostel Paulus manubut seng palaharga huhira hosahku artini ay Apostel Paulus makatahon siya lang maharga bani hosahni tetapi bani Apostel Paulus harganando bani gulu sisadoka ni dokahni marimbang hosahni sandiri artinya ay benaha matongon ia mangguluh tapi anggo tujuan ni guluhni langsongon nahni harosukon ni naibata totu sonai mahumani kita ibagas parguluhan ta sigano pari sedo na lang harga kita bani hosahta tapi maningon ijaga hita do dirita, maningon ijaga hita do pangarapanta, maningon ijaga hita do tunduita, jana maningon ijaga hita do hapor sayonta, ase ulang gabi mago, pitah halani, lobi harganan bata hosahta, marimbang tujuan ni golu, nadop itak-takkon, nadop yondoskon nebata hubata, aima, ase gabe parsimada kita bani haguluhan sisadoka ni dokahni aima ase maningon adong do prioritas bata songon nadop hinatakon ni Apostel Paulus bani Lahuan 20 ayat 24 on lang harga hosahni asal maboy ipaujung lakahni artini ay maningon topat sesuai hubani sasaran do guluk ni Apostel Paulus so nerosukon ni nebata aima maningon das hubani ujung ni artini ay sebagai halak na porsaya hita tardilo
ibagas duniaon makorjakon horjata si ganupari lang hapeni satongah maningon das dohita hubani ujungni ay maasi atap ahape pandiloon ni nebata hubata atap selaku parhorja ni kuria atap selaku kuria biasa pe itongah-tongah ni jemaat ijape hita marianan dingat kita ma bahasa tanggung jawab ta horjata maningon ipa ujung kita do das hubani ujung ni lakata langi botoh kita atigan panorang ni marujung lakah taon atap langi botoh kita atigan marujung gulu kita ita dikon hita duniaon tapi na pasti sada komitmen na maningon tetap tubuh ijolom hita agepe COVID-10 on lape ibotoh kita atigan salose tapi komitmen ta aha nagabe tanggung jawab ta aha nagabe pandiloon ta maningon ipasalose hita doai das hubani ujung ni langboy hita menyerah langboy hita pitah pasrah tetapi maningon do hita marjuang ibagas 10 tahun jana ipa ujung kita ipasalose hita halani pondok do panorangta ibagas parguluhan tahun ay maase langboy iparsoya-soya hita panorang na pondok on na ibere na ibata hubata marhitehon ni holso marhitehon ni horja si soya-soya tapi maningon do ijolom hita politik pangarapan taay ase maronjolan bani pangarapan ta bani idop ni hurni Kristus ijay mahita homani boy pasalosehon tanggung jawab ta i duniaon ase bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon pakedo humaidah kita bahasa tanggung jawab ta neondos kun ni bata hubata songon apostel Paulus lang pitah tanggung jawab rumah tangga lang pitah tanggung jawab ibagas perhorjaan sebagai profesi ta si ganupari tapi maningon boy do idah kita bahasa tanggung jawab ta na lebih bagal aima maningon saksi honon tado ambilan nama diarin aima ambilan pasal idop ni hurni naibata artini ay ijalo atap lang ijalo halak naligan maningon do tetap kita manaksihon pasal idop ni hurni naibata ase marhitehon ni hasaksianta ase marhitehon ni ambilan na madiar na pinadasta marhitehon ni horjata marhitehon ni parguluhanta marhitehon ni haganup nabuyor jahon hita ibagas 10 tahun lambin iap kon halak naligan ma bahasa sonai matongon idop ni hurni nebata marhorja ibagas 10 tahun pasir sirhon haluahon pasir sirhon pangurupion pasir sirhon gogo hubata ase barang ahape nasyol iparayak na yorjaon hita ibagas sa ganjang neron dingat kita ma maningon gabi hasaksian maaibata maningon gabi ambilan nama dir maaibata pasal idop ni hurni naibata amen martonggo makita terima kasih may sombah kon uhur nami hubamu Tuhan malas tumang uhur nami bani panorang sugoton ipaingat hatamu kanami bahasa lang pita makorja kon horja nami si ganup ari nagabi tanggung jawab nami tapi tanggung jawab natang si baggalan aima asi tetap isaksihon hanami ambilan na madiar pasal idop ni hurmu natongtong manramotkon manjagai rosi masarihon hanami asi ajari ham hanami tongtong Tuhan marhitihon ni parsahap marhitihon ni pikiran marhitihon ni sura-sura sonay agi marhitihon ni horja nami si ganupari gabi ambilan nama diar main tongon Tuhan bani haganup yanan ijape hanami manggulu jana ape nani horjahon nami ase gabi ambilan nama diar matongon inin nama naksihon idop ni hurmu bagal ni holongmu natar sulurin tarpuji maham Bapa marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami
Calo hamana mirapakon tonggo namion. Amin. Oras mau bata ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat. Selamat marhorja mahu bata ganupan. Shalom.